ushade lumela kuvuma kungavumi kanimela abazalwana ngihlala emaflatini mina sikhathe ngiyabona emaflatini kunjani edrobheni ukhathwe ngamakhethmisa ngithi ngisaqala ukuthola umsebenzi omunye ulala ngapha omunye ulala ngapha bazalwane ngumuntu omusha angijoli uzothulela bazalwane lo busy boyfriend hayi bazalwane gonto hey bangcwele hey kangiphuma ebhedeni ethi ngekhamba lenkosi uthule ngekhamba bazalwane ngishaya amakhethmisi alengiza yonke into bazalwane ngoba uma ngingalalela ngithule izongena lento manje ngizoqala ngisimala nje bazothula sekuthulile kusenze nguthu ngihambeni mama sekuqala gonto futhi bazalwane ngendlela ukuthi uNkulunkulu umphilele abantu bakwazi ukuthi hayi yabenze nihlale lapha bathutha bahamba bathi ngiyasikhona ukuhlala nani ngoba ivangeli ifuna ukuliphile funeka bakwazi abantu ukuthi ngeke ube umlilo endaweni ukuthi amalangana soba sebenzisile sibonke ivangeli bazana esilitholile ukuthi noma nisemafletini ungathi mawuzogontsha ukuthi hayi nami ngiyolanda ezami kunini uNkulunkulu azoxolela nami angeke ngisakhona kuyavuthana kimi ngoba bazalwane uma bazalwane esiza uNkulunkulu bazalwane sivele ezweni mina nengane na 12 years bazalwane mina ngamthola uJesu bazalwane ngina 21 years kodwa ngoba nengane engina 17 years bazalwane ngimncane ngongalaleli amen akusukuthi umama bekangiyise enkonzweni bengiye enkonzweni ngilalele bangitshela ukuthi nje intombi yavala ngibona kahle ukuthi bayahlanya nje labo mama laba bayangibhedela nje ayikho into bekho kanti ngangazi baza ukuthi sonke isolo sihlala sinomphumela wakho yebo sinomphumela wakhona naku ungathola ingane kodwa bazama useke uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu kuyisibusha bakho nje abe akusho ukuthi manje ngoba unengane brother wami noma sister wami kuphelile ngawe akusho ukuthi ngoba wena nje unengane kufanele ushade ngenkani lutho uyahlala njengetshitshi uyahlala njengentombi intonje awuhlushwa yilutho futhi mawuzi ngathi kuyanyakaza njengoba eshilo sisi uyohlambuluka uyoceba lento lokuze yenze iphele uNkulunkulu akhona inyama yakho kuyithena ukuthi ibe umntwana inyama yomuntu iba khona umntwana bazalwane so siyambonga uJesu othanda kakhulu impilo zesingabantu abasha bazalwane iyaphila ivangeli sila eOrange Farm iyaphila ivangeli siphila abazalwane bengekho abafundisi ngoba abantu abaningi bane mistake kwezinto eyodwa baphila ivangeli mabaseduza kwabazalwane yebo umuntu sombone mina mfana sombone gijima umza ugijimelani ukubalekelani angithi wena angithi bazalwane uma sophiwe ivangeli kufanele kushumayeze umfana wena uyojola ubalekelani ujole ngoba kusiza ukuthi ubale kumfundisi kudala ukuthi uNkulunkulu ungamhloniphi wonke umuntu obona impilo yakho uNkulunkulu ngishukini sifundisiwe bazalwane ukuthi noma nokubukela amaphono kuyisono umzalwane ubukela iphono awubukela amanyala abukela ugeneration abukela yini oskim sami nobani bani ngoba lezi zinto ziyangena ufunda imikhuba yonke abayenza eTV uthi nje ungumama umbone nje ubani ukarabe ephoxutawo uthi nami ngizombonisa namhlanje uyangena nomoya uzophoza uzombonisa namhlanje uzothi makathathi ngimbheke kanjena yini ubuka izinto ze-TV yini bazalwane baphila amanga Mamzalwane bazalwane awuphila manga uphila iqiniso. Lezi desizibukela eTV nizona esihlala engqondweni bese bazali siyaziphila futhi nokuthi makubele iphone umqondo wakho ngeke ube right. Awu must debate. We don't must debate. No must debate abazalwane vuma isono. Ngamanyala uNkulunkulu. Ngamanyala. Awuzibambi izitho zakho. Yebo. Umuzi inkani ukuthi yakuvuka ngene ifasting uhlambuluke. Ngoba kusizi. Mawuqeda lapho must debate soba iBhayibheli yoshumayela. Hey, Nkosi Jesu. Hey, amanyala. Jesus. Awuke bazalwane yabona bazalwane ayikho into emnandi ukuthi bazalwane wazi ukuthi noma ngonile uNkulunkulu yohlambuluka. Ngoba bazalwane kuyenzeka iphutha ukuthi ulenze iphutha. Yabona umuntu bazama akasaqala ukuhamba ekholweni vele ayenzeka amaphutha amaningi. Kodwa mawusokhulile kumoya mzalwane awukuphenduki. Musukwenza izinto bowuzenza mawuqala ungene ekholweni. Musukwenza izinto bowuzenza ezweni. Uyakhula umuntu kumoya. Wathi ifika into engqondweni idelete nje. Ilwa naye emqondweni ngoba into iqala emqondweni angithi ukuthi hawo ngaze ngathi ngizwe inyama yami ngathi soqala ke bazalwane uya masturbate qala ulwane naye engqondweni. Isono ulwa naso la. Yeah. Into zokusisa ungabukeli izinto ezingamsizi engasiza umoya wakho nengqondo yakho. Uma unefone bukela intshumayelo. Uma unefone lalela music egospel. Uzothi makudunyiswa umoya wakho uyaplifteka. Isono siyofika nini udumisa uNkulunkulu. Uma uhleli fundiswe